Yo abusuafo aha eye swame macro overpass na sepe na mede mu ejina no na mede the latest update ana mede ba abesomo mesra mo se wabo awrem a na wa share video no na wabo afoforo nso amane we the latest and the current update July yewo edemamo for macro overpass project no one of the 3 projects and I say overpasses mpanimfo eno nso ekoso wo swame stretch na so enti no wanhwe ya obehu se swame overpass enye ba akope maako miensa interchange ne ka ho 4 we de wo macro no baako wo abusuakuru ajanhye na baako wo swame post office ya cover post office there no ya cover runabout no we macro there no na ya duru so ene den enti no o adwenkyere bi a obetim de afa comment section honom but ye de botae ne se baabi adwumadie na duru no eno ne pese etwa samfonyini de ma Ghana fo nyina ewo wiase afa na nyina na baabi a wo bia no onso ohu bi na onso ohu se de project no esi ekọ eno ane botae ne nti a ye de ye sa adwumadie we se de be ya onso behu baabi a adwumadie no aduru as simple as that bibia ni hobiem enti no onso no wo honom a onya akwanya mpo ma akumase a onim se swami project na ayeye no ya aka ho asem no sei na akoduru very simple as that. Now ohwe baabi a mfonyini ewo siesie ya yeduru macro enti no yachi ekire swami post office side ho yede ani ekire macro yebetwa de akọ breman etwa de akọ kronom nti wo hwɛ mfonyini siesie ya man kyerɛkyerɛ mu ankyerɛ wo abagira because said de si adane abutu no sɛ man kyerɛkyerɛ mu sɛ de me kyerɛkyerɛ mu ya unim ha pa so anhwɛ unhunu ba bi poten ayegina siesie a me no kasai ye wo unim macro ye a odotobri rural bank no ewo ye nsa enifa so oho na brante na twa mu no akro so de kọ sa side honom no oho na odotobri rural bank no to so ofiri ho a filling station ba akọ ho ansa na second one bi aba ansa na wadru traffic light no first na ewo honom no me no ka se odofo hwemfinfin ho ye raise overpass ne kwan no de kọ te se de o maye post office de no say na ha se sitie tu beduru so ame macro sisia odofo wanhwe ya obeyira ubeduru so ame macro sisia wanhwe ya obeyira aha dane abutu aye brutal like joke asa agro asa yeni abre asa agro sodofo baabi adwumadie no pemponso a efro ekọ no ano ohye and like many age wohwe excitement ne zo na amade kasa na ekire wo se many age pa in fact mame fa akonya so na memmo Rango construction for ne so me bom abaso o ma ya ade ewom se omo de sika ede mo no mo de ya adwuma de but o ma adwuma na yefe interchange bi sei ewo Ashanti region yehu bi saada overpass bi sei ewo Ashanti region yehu bi saada enti mo amhwe a oh so lovely aha aye kama pa me dada na ohwe overpass na se a sei na no so esiti so ye build we no e de aba bebom na chese ka afa so a etimi akọ simple nti ne mitwa mfonyini kakra wo ha na wahwe se de aha sei esitie na afi nso wahunu se oh so lovely nti se na macro nso adane
Macro Junction. Aha, yeah, Februta. And my so impressed. Trust me. Many ajapa. Enye easy. Many ajabruta. Odofo, nti say na ha say sitie. Ohu adwuma ne say. Ohu adwuma ne say. Mepese me homo. Mete mo nka e wo comment section honom. Adwuma no enye bete. Macro Junction ni odofo. Macro Junction. Yes. Nti sɛ wofiri ɛyɛ Takwa Macro Junction no so, mo sɛ Takwa yɛ Takwa Macro Junction wɔ hɔ. Wofiri saa Takwa Macro Junction no so, na do sane aba Macro Junction ankasa a, baabi a na traffic light no wɔ na. Baabi a sese yɛayɛ overpass na. Ɛkwan no so na mede wo nam no. Nti sese na kwan no so sitie. Sei na Rango contractor no, sei na wayɛ kwan no so. Kyɛ sɛ aha sesa. Mebɔ kɔntene kɔ bɛyɛ nansen ya bɛyɛ 6 months yi mu. Yɛmfa nwura mu last year kakra koraa na ɛnɔma asesa. I mean, ɛyɛ ade a ɛboro adwene ne nte aseɛ so. Odotobiri rural bank na ɛwɔ de na mekyerɛ mo no green na ɛwɔ ɔhɔnom no ɛna ɛhyɛ ɔhɔnom no green no ɛna na meka ho asɛm no. Ɛboro adwene ne nte aseɛ so. Wow, that's nice. Mamo appreciate adwuma no yie. Ɛno ana meka asɛm bi sɛ adwuma no speed na ɛkɔ no mani nye ho. Na mehwɛ sɛ nka bɛkɔ speed paa. But empo no baabi aduru no still na ɛni so. Na megye di sɛ woba so a me ha akyɛ ɔdɔfoɔ w'ani bɛgye. Mekae tam a ɔmampanyin na Nana Akufo-Addo ɛkate sword a yɛhyɛ adwuma wei ase 2022. Ɔdɔfoɔ na ayɛ bugabuga yɛkɔ yɛmma Nana Addo deɛ neɛden ahyɛ aseɛ kaa nkakra na ɔmakɔ strike baako mmienu bi na ɔmasan nenamu nkakra na ɔmo sisi pillars no. Even just na ano yɛ last mamenkyerɛw yɛba ha sei na aha nkyɛ sɛ aha sesa ɛmwoma to the extent sɛ overpass yi a na yɛyɛ kwan de akɔfa soro yi yɛbɛ bi aka yi si hwɛhwɛ wobɛkasa ha yɛ so amedeɛ yi bi yɛayɛ ha kama paa ɔdɔfoɔ mamenkyerɛw saa video no sesi a video yi a na ano yɛ a yɛbaa so amakuro enie so amakuro na ano yɛ a yɛbaa so amakuro sɛ na ha te o. Say na pillars ne sitie na nhyɛ da nyɛ yi bia ama sese yetimi raise to that level. Oh David ɛnom akɔ n'anim paa wa wohwɛ ne meka ya ɛno tena meka sɛ man kyerɛkyerɛ mu a wanhwɛ ya abɛyera. Nti baabi a wohwɛ sese ɔhɔ na sese yɛayɛ saa nneɛma wei wɔ ha se a aha adane abutu no. Oh my goodness. So interesting. So, ɛkasa kyerɛ me sɛ me kyɛ ama mete asɛ project yi deɛ sɛdeɛ mmerɛ bi ɔmo hyɛ aseɛ me sii so dua ɛkaa sɛ project biara koraa yɛbɛgyae a ɛnyɛ saa so a me interchange project yi ampara wohwɛ all other project ɛwɔ Ashanti region a metimi aka asipi sɛ soame project no nko ani project a yɛhu sɛ baabi a ɔmadu no ɛne deɛ abɛka ho no ano ɔhye
Ohwe Central Market phase 2 na da bia oduru ho a wanhwe abeka se saa nete onhye da hu ade bia gidigidi bia da bia oduru ho a behu se saa structure na na si ho unhu no hwe biem enso wakeso ho ye adwuma but ube pie mu o makro ha ubehu bibi ube pie mu o makro ha behu bibi ukọ eye Prempeh the first airport wa runway no so yes ye enso ko pie mu wa dada na but aha chese agiminsem my so shocked, you know. Wow. She macro ni o. Aha na traffic light ni si no. Nti ekwan na efiri eye new road, macro ni road no ebesi ha. Ni efiri Swam roundabout ebesi ha. Ni efiri Kronoma Franchum nyina eba no nso ba bebom wa ha. Ana ni ewura macro kronim udru junction so mfimfin onom na ekwan bi wura macro kronim. Yes, ena wo onom no. Eno nso ebebom wa ha sei. Adofo many age brutal. My goodness. Many age. In fact, na me share video no sa na say wow. Say nyame ya adom, nyame ya adom na yetimi awie sa project we. Ya gu kwan ni nyina so. Na omate omo nsa free ho. Na ya wie we overpasses me ensa nyina ya wie. I can just imagine how a kwan so fa besi aye. Said de enframa papa befa kwan anim. Ekwan ne be so spacious bi, e be free bi, e be home. 4th-year interchange ne de memfa ne nka overpasses ho because ono de ono nasem no e different. Ono ne nkomo no e very very different. Sesi ameno ka say ni ani da so wo mu kese pa ye overpasses yi. Eno nso mpo na e phase 2 but ohwe a eno nso na etimi again grounds a etimi a left ya pagya do level a utu se arehwemu ene ni da so wo mu. Runabout ne dey as usual da bia me do kopie mu wo no ma wanhwe a obeka se hwempo nkoso. Runabout ne dey me do kopie mu wo da bia wanhwe obeka se runabout nso dey ase hwenko te se na no ekọ ho yi. But ube pie mu wo overpass so a Swame Makro ene eye abusuakuru ajanhye wa bon say yes ampa mpanifo boy adwuma Rango contractor no wa boy adwuma rough. Oh many age pa. I'm so happy na my emphasis da kese Emma Nanado Dankwa Ekufuado. Yes, yemfa aseda kese Emma Nanado Dankwa Ekufuado. Nanado Dankwa Ekufuado. Ono ena yede aseda kese ede Emma no. Na eye onyasa enisuade huni na omo hyehyɛ project kese a ente se na otimi nso hyɛ ase kakra drew pamponso no nso gya hokoye na omampanyi John Dramani Mahama nso ebebo na ba so waya ade orofo me se opankoba yi obe stop project yi. Ye hu bebre forget say na yatwa sika bia sika da ho ayede ye adwuma obetimi afrizi so obehwehwem kwan e fa so awode contract no kwan e fa so o ma contractor no obehwehwe no ma bebre mu eno kura betimi atake be 1 year 2 years na project ne nsa ma ho bi enti so oba ya ode anidie ne obuo ema Asante Mewura
na ɛyɛ asantema nyinaa nso ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwɛ na project wei atɔ akɔ so no I think sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ n'aba so ɔyɛ adeɛ because saa project wei ankasa deɛ meka sɛ wo a ɔde nsa bɛka biara no waso bɛyɛ hye because maazifoɔ no ɔmo gu ano ɔmo dɔɔso ɔmo ho ɔden weapons biara ɔmo wɔ bi weapon biara ni hɔ a ɛwɔ Ghana ha a ɔmo ne bi ɔmo wɔ ne nyinaa bi ɔmo yɛ bi koraa wɔ ɔmo hɔ nti ɔmo no ɔmo dɛli a yɛa na yɛ nteaseɛ mu wobɛyɛ sɛ ɔmo ɛyɛ wobɛkyɛkekyɛke na ɔmo ade book bɛdaada ɔmo de aboa ɔmo de ahoɔden bɛbɛtiw baa ne nyinaa mu no biribiara yɛ din a ɔmo ayɛ adwuma no do level say a me appreciate in fact m'ani agye na ma yɛmmɔ mpanimfo aba so ɔmo ayɛ adeɛ paa na menim sɛ makuro ha ɛbɛdane abutu sei mo a mofiri makuro oh my goodness mo ha ayɛ fɛ wei yɛnwie yo yɛ raise pillars ne kɛkɛ na m'ani agye saa no wei yɛ bɛflow so gu so ma biribiara awurade nyankopɔn ne yɛgu asphalt yɛayɛ road markings na demarcations biribiara kɔ so na oh my goodness ka m'ani bɛgye papa anka m'ani bɛgye paa enti no mesrɛ mo ɛma ma me ho nyɛ mo he sɛde mesi hoahoa project wei no ohun sɛ ɛyɛ post office deɛ no manka ne bebree saa bekwa no deɛ ɔmo yɛhu sɛ ɔmo yɛ biribi amen yɛhu sɛ biribi kɔ so ba mɛkuro ha no deɛ na mehu biribi asa mesi n'ano yɛ o n'ano yɛ a yɛbaa ha yɛ a yɛbaa yɛ yi ɔmampanyini Nana Addo Akufo-Addo ɛrekɔ no emu hɔ baabi no na se yɛ na ha teɛ nti no na ehu kakra wɔ mu sɛdeɛ ha mpo ayɛ ama yɛde atekyɛ ne ha basaa yi ɛbeba na ha ayɛ nwonwona yi ɔmampanyini abɛyi na ɔno nso ahwɛ na sɛ wantoa so a yɛwu nso wayɛ ama na yɛ fɛ saa na ɛwɔ sɛ ɔman yɛkyekyere ɔman a ɛwɔ sɛ yɛkɔ no anaa meboa saa na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no wei yɛduru baabi a ɔkɔ a na nso baa no watoa so wei yɛduru baabi a ɔkɔ a nso baa no watoa so sanka saa koraa na ebu man a anka ɛbɛyɛ no biribia bɔ obi tirim sɛ daabi metaa ma so menkɔ mɛfa kwati kwan biara so na matena menkɔ because me na mewɔ so na ade a meyɛ no menim sɛ mekɔ koraa na ɔba aba bɛtoa so a deɛ nti na menkɔ because menkɔ because menim sɛ mekɔ a me vision na baabi a madu no ma complete ɛma so nti na nea mɛtenam na adwen kɛseɛ matenam na ɛnoma bi a meyɛ kululu bi a matumi asan atena so akata so ba wo de akoma pa ɔpɛ pa ɛne ɔdɔ abɛtena akonnwa no so wayɛ wafa mu deɛ na obetumi biara wayɛ nipa bɛyɛ yu ama ɛni nyinaa nea ɔkakra tumi yɛ no wayɛ ne nyinaa na sɛ wɔmmra so na wokɔ a wei nka kama na wokɔ nea ɔba ne nso no ɔno nso aba waba abɛtoa so na deɛ ɔno nso de ba ɔde abɛka ho abɛhyɛ mu kina ma biribiara ayɛ fɛ anka ɔman bɛn paa na ɔman yɛbɛka sɛ ɔman wei deɛ ntɔkwa asi so ɔman wei deɛ tutu asɛm asi so so enti no project wei deɛ ɛyɛ one of a kind and many agye paa I'm so happy yeah trust me many agye papa men dada many agye brutal kyerɛ sɛdeɛ ɛnɔma esi ɛkɔɔyɛ no meyɛ okay paa meyɛ okay na mebɔ ɛyɛ mpanimfoɔ aba so paa na ma memfa saa akonnwa wei so nso na menka saa asɛm wei ɛfa ɛyɛ Mazii ɛyɛ ahasei Makuro Junction hasei ahasei ɛyɛ bea bi a mmetumi aka sɛ mo a monim dada ne deɛ monim asɛm a meba abɛka yi aha eduru ha anɔpa ɛne anwummerɛ a kaa ho ɔden paa ahasei especially anwummerɛ efiri 5 6 ɛkɔ no
cars ho den wa ha papa na nipa doma ebesum ha begu ha so mo pe car e de akọ ba bi omukọ no aya na no ohye especially omukọ eye kronoma francho bo ho kwan ne so onom no offensive road ne so no ana no ohye na ye sa overpass ya ama say ye move stations ne nyina free around ha say enti se mpanimfo wie a busa ho say ehemfa ana ombefa cars no ewo na eno ana ya duodu mabusebusem ana ye ho say station bi ewo eye esoro honom ufiri mamehwe se metimi e de mafiri soro ha ba aha ufiri aha sei na wo kwa eye bang bi hye honom bang no me refi bang no Kesben bang no ye opanyi Kesben ne bang ne baako e hye ho ne chi honom o ma bie mini station bi e wo honom a eye omamulodu ko eye saa amia ni nyina wo ho ebi kura lodu ko tafo ene nasefo enti no honom na station no o mbe wura sesei na ya to the extent say nya space obaabia na trọtrọfọ na gina enti no filling stations mienu na ewo ho no nso no na jeje ho de a trọtrọfọ ne be ye ho nyina abasa because udi free eye post office wana wo ba uni baabia obegina aje takwa makro junction ho oho nso nya gina ho wie a utwam a na wanwura station ho de a ene na breman ana wokọ enti honom kakra ne de I believe say o se mpanimfo ye bibi kakra efa ho na space ni sua be bia no betimi aye bus stop bia abo ahye mu ho space ni sua papa space no esua pa enti ama omo honom na asetena no aye bibi kakra e wo honom but whichever way it is no ye hwe say omo betimi awie interchange no eno na hia me pa eno de se de mpanimfo aduru na omaye eye ahanom no ama mani age pa se de eye si aye eye wo no mahwe eye pillars no omayi raise ni kama ama ohonum nyina uduru atumo sampa makro na adane abutu sei makro adane mejiri se oba ha che na opiem wo ha bayira me na meka kiro wanhwe ya yakata wani ebeja osi ho a obebre pa na wahu ba bia befa akofie na obusa na obi amfi wo a waso be hye yes omaya ade ama ha adane kwame Champion chairman. yeah it say Badi adaro ma bibi aboko. okay yes eti sana etie waba be pm yeah Yeah. Say ya kwan do ma say so nseja. Ye be fa ya otutu ma na bedra na eja wa fa ne sa no akọ anim o sa kwan no so pepepe opani. Iteja wadaro ma na de nso ka ne ye be fem wa bra yeah so se ba de yakasa wie tuta. kwame hwenu wa ebeka biem wa mantem Okay. makasa wie Man, so sa makasa se wie tam enti ya. won so honum ana anam honum ana akoye observation ne sen project no hu ne sen ka wo de ne enko yanim Oh, nyamianum no nukure ni. Me de bia rangufo no na aya na me bo ma baso. Me bo ma baso hawa o masi amanage traffic no e wo ho no. Ano nko ade o ma ya de because said the baby atwa me kan already very busy. Yen me ye sa akwan we nyina no na trotro for side
adetonfo so age one side mazi for no so age one side tempia na ha no I choke but obeje di say almost starting dwumadi awie mu mpa enka wo se nka ma ha setena ne ye den ade say omatimi arrange bibia ama ka timi flow kama ama abedifo so etimi edi omudwuma na asa de na wo ka no oma delay nuoma enoma nkọwa no se de dipa bebre na esi ehhehwe no so bedrumu ase a emfuturo no agi bafa but one thing is say on the grounds as I'm making nobody is complaining wana edi dwumadi wa ha wana betwam kọ omadwuma wa ha tro for no obi an complaining asa chama dwumadi ye di ache se project bi ekoso ewo baabi a obo se hofo no emfuturo na ebo mo no ene wona edi omudwumadi o no mo complaining emfuturo boy ama ye nto ya ade mpo sese obakura na ya ade ni na ye de rubber kata nwa manfo ohu asa ya na etenya sa complaints no but eye makuru ase no omo fie wa around omo di dwumadi wa ha omo be fa no fa ka sensuo to kakra ana se omo wota ha chama wuntimi mfa ho ateche pa enye ateche light one view ateche odo na si matim so na mmemkum kakra a obeyi umpa bo almost ase nyina ye brown tan but nobody is complaining ho kakra ne de time bia medwuma am say then what is happening rango for no omo ne hafo no communicate ana say omo no say da bi dwumade no modie no ebeso abadaachi we should relax for them ye mom kwan no mu ndi omudwuma because mazi for ampa they are not complaining but in futuro pa ebo mo no chama wo hwe video ni ye pa na so around so ni macro enye say na what here oh asesa pa awasesa and futuro na ye more me twa no kunim so mo omudwuma die na di omudwuma they are not complaining it's Uh-huh. work akrani there asesa greatly I won say yes enchepi na say na hospital na ohwe screen so a say na ha say sitie enchepi but ohwe say de na first a sitie na adane abutu abe kama sa na ebro adwen ne ntiase so bebre ohwe de na ateche ne oyi yesisi pillars miensa bi enan bi ho na ase ye nhye da hu de ekoso kra wo makuru ase but sesi a ye kasa de o ma bomoden ama ha say aye neat and I think say a plus a very good say o matimi ayesa enti makuru ne de nyame no nukure ni aha ye kama pa menda da aha aye brutal yes aha aye brutal na ye bo ye contractor na ba so waya ade pa te se wa shock me obi a ye nhye da hu na adwuma bebre sa nso ase wa shock me pa wa bo adwuma enye we a na menim rango mpo na menim contractor mpo a yes enso eye Ghana ni dia enye foreign Mate say yes Ghana ni dia na wa partner with eye abrofo one Spain company bi na omo eno no ikra de so chama amani sankenye ade amani sankenye ade uba so tre say solely Ghana ni nko ane emfa ade say chama woni me yetimi ye betimi aye ana kwa Ghana ni sasa adwuma we chama yen ka no kre opanyi Kofi Job or contractor or ya akwan ba we wontimi ye ontimi nye sese wo da ya ka no kra asama mpe me ka no kra na akire wo adwuma rango fo ye no wae say Ghana ni nko as rango and one partner with Spain for na kontimi opanyi Kofi Job nko antimi nye say adwuma we chama
bia ibu na nim tie o yendru sa level no yendru sa level na afi say Kofi Job oye contractor keto na enya ne keto am na meka onim say Ghana ha ono ankasa na kan ya Ghana ha de utimi nyini nsi nchen o yentimi nyini nsi nchen. He happens to be the biggest ayewo. But BBM time ayewo standard. It is say a name. So your prophet too. So your so for say Black Stars e World Cup. Say enya possible. Aya possible. Yenti na enya possible. Kwame. Debi. The entire enya possible say on the note of players, standard, in this rosa on the note of Kofi Job, Sana and standard in Druwe. Kofi Job, as it stands right now, or Juma, a year celebrator or the covet in a year. Wajai. Ye chum. Wajai. Okay, Chairman Juma, I want for covet and oh, wajai, say. Enye bi na me kire o no e free da o share esre so bridge na se no onye covet bi mu wajai e free da okoye esre so de na ye kan ya o sesan covet no onye biem wajai ada opanyin ni hu ye cameras anu odi asaye adwuma ni nti on bezo be kan asemo Dabi ahun se Kwame papa no wa boy adwuma ana okura mfidie ana so no ankasa mu ni ma ya wo Ghana fo bebre a amakotek aya civil engineering omo awiewie omo ye wo architect a ombe design ye wo eye nkrofo a omakosua no ma bebre engineers bebre doso ombetimi aye overpass ni interchange dey say nya hwe ye betimi aye taman you say your quotation be so say you can tickle yourself and laugh and it's easy to do that because whether you are happy or not nobody to know. So I say you are only tickle yourself and at the end of the day you are going to laugh. As I'm not making think of Job obetimi aya chairman and kwaye bi dada also wa kra o kan say rango for no until omonka this project happens to be their first project omoye so ati ase den and opanyin Kofi Job say the esi ginity and in the juma ya especially Ashanti region near Pobiama na interchange from Swami roundabout to a year abusuan kruwa ke fa mo panyin Kofi Job ke de be man ba chairman ne standard ni nduro en opanyin na animo chairman nya se bia me na me onu opanyin Kofi Job nim se wontimi nye onu onim esewa atuma kasi o ana me ka cho se senka broni nka project we nwa me ka se me nchiro da se papa bi wakotena abrochimem for very long time. Now time na oba Ghana no bridge bi a omofa so ko omufie time bi na ote se ne mata complain say daddy bridge na bu yetime afaka na nkofie na omota ko into oba Ghana on say omba Ghana om si ko yie no ma ne do to duro onom no mo say omo construct bridge no it omayi divert ato nchen on fa onom no nko to duro no ensuo ni no say na ensu kase pa o enti one na ya bridge no onom say contractor ni minim say na opanyi Kofi Job dia onom say contractor ni oye Ghana ni nom say ai no say na broni o kan wo we no say na Ghana da bi oye no na so contractor we na me kwa Accra ba me ba na ebu we no me odome bridge no okay see bridge no ampa so ba na ebubu wanu bi no okoba na ebu papa na ebaifo onya baifo chairman onim se dia brofisi ye o madwuma
and when said there be before you my juma. Chamati Bruni to leave a legacy. Ghana ni year juma to get money into his or her pocket. So difference, you know. Etienne ye piska. Si the beko your bottom me more than the juma na ye to leave a legacy. Koba na ebu no se man kan kira mo se bridge no broni nkan we bebu die nti o de kan asa ne se broni be ye adwuma papa agani din bibini so ye adwuma pesika no wagi din boni no wi a oni sweetie fo no with mini skirt e wa akiro ho it's time away on me ka bibia se ka broni nkan wa kenye ida Kwame, ma onim bibi. Mera ho. Ma ore ho. Ne wo kan no, mera ho kire se. E ba ne sa na tech. De na omu ye ho. Omu kodi baba chiwempo asa. Kwame, hwe bibi o. Asama wo kan no. Ahun se begin na mpesa nka me challenge kakra. Okay. Nanso ase mehu se asam na wo kan ye nokore. Me de mani toto fom wo no ma bi ho a mehu se asam ne ye nokore. Onim se eba interchange ni overpasses na. Me de mani ascan no ma bi bebre sisi a hu se ne wo kan no nokore e kakra ewom. Sofo line. Ghana ni bi anyi. Yes. Sofo line. Chinese company yana China Geofo. Oba your friend is saying Asokwa interchange so na Chinese ni na Chinese company. Oba Pokwasi interchange Chinese company. Oko circle interchange Brazilian company. Enti o check ya efambi no. Udibim. Ana eba ekwan bi te say Accra Cape Coast Road Ghana ni. Eba akwan hodo bibire a Ghana fo na omo Tama rade. Afe na airport no. Eno te na airport no mo anya Ghana ni na na anya Ghanaian company na no. Yes. Ye ntimi nye. Kwame eme nwanwa asemo ye nwanwa e wo se etimi ye de ntimi etimi ye school ye koye dem. Okay. Enya mi buga na fo animtia. But asem me ta ka se unhunu ba bia owo ene de obetimi aya na wodi bi kan. So ojitum se me we na metimi aya ana ade bi kan. Eto down aya na yen Ghana for no. Ye di school kata yenim edisivu ye ho. Miwa ade ene ye ntimi nye. And asem bo awo kan obefo se on same crime enyem crime se na me pese mehye me pese ye ni da ho eti na de me ka se me nswevu asem no me back ba me ka ketu eti na de me ka se apostle Joseph ontimi nye ka enye se na me bu na nimtia no minim dia papa ne betima ye aye no ka echinje bia no o de aduro bia ba me ma ne free advert aduro bia ba e friend emulate a product papa chairman a very good product. So yeah, those things now very good, but on Timinya car. Me challenge papa no, e wa bra no be nanum car say
ɔmfa buroni bibia nyɛ hwee. Ba me sɛ ɔno ani TV mu sɛ ɔyusu saa electric weather for machine bi. Ɛnyɛ ɔno na ɛyɛ ɔkɔtɔɛ buroni na ɛyɛ. Ma member back. O see tech ɛwɔ hɔ nom yɛ den. Ghana yɛ chew and poor. Yɛmpɛ technical know-how. Yɛpɛ obi otimi memorize adeɛ. Yɛ school ɛkɔ nyinaa, wo otimi memorize adeɛ. Yɛso yɛ brilliant. Enti obi wɔ hɔ nom a ontimi mfa ne nsa nyɛ hwee. Ontimi ra brains mfa nyɛ hwee. But obetimi akɔkan biribi abɛtwerɛ. Especially after school, nipa be useless. So when you are being jumanya, on to mean develop she. Enti yakrana yenim no, eno aho na yedim saa yentimi improve. Say 2021, see na ye normal, yaba 2025. Yebetimi improve there ne derby. Sa culture is dynamic no. Ye ni book soon, our above book soon. It ya say we have be doing some kwaya pepe. Yes, ye what did depend at them and a ref is a normal dynamic no it means it ye the book soon. It is said yes you no raw na me a watch on raw yentimi nya hwe. Eti na maka say project no na ni ntimi nye. And will be for me project Kesebia, Ghana ni ye tete say interchanges near that. I just am broken in a bay. And one funny thing is say, Opa Taman, yen just in view of more. Almost apple. Shamretin tia, Yenya Boya Jumo. Sadia say, no ma, a say what or ratchet back. Fountain Casino, yes. Endi enya juma sa brofo na ma ye kire Ghana yi ba brofo na ma sa account enya juma da ma sa ka no kra fountain no anya juma for simple Yeah. but ase be se broni ama forget it enya se bia kasi ya on time e de rimba popo e ana ya that mama yen sorry as Ghana for Africans mama yen sorry mama yema practicals ndoso sakura bi enya nimdie bi na ohya ase a mama support no nko ho na chiw empo no edoso dodo chiw apo and the mobile phone na ye common still yentimi nya bi yentimi nya TV na ka chairman sa adwuma kasie we wo si yemfa mama Ghana ni contractor ben obi fa ni dimra Ghana ni contractor ben ana adwuma arango ye se kabroni nka no a o ba adwuma arango ye o pa ma brofo ni motimi nye me mentiasio yes o pa ma brofo ni motimi nye enti ye de ne de edan sie ne stores akwan eye bridges sa ba say ye interchange ye overpasses ne de ntina da bi da de we da mentiasia enti tech de no mkosua wo kwa chairman maka to bi se Enfidie na ye ni ana yeni mfidie enokre mfidie de yeni bi mfidie na yenim no enye yen agenda se ye pese yekoyenim enti yen nkoto mfidie ni bi ema yen student no na nkomo hyase nsua bibi mfi wo no da bi ehye ye tirim se yentimi nye enti yedu sa level na ne akofa brofo na ba no ma ba be na Kwame omo ban so a omo de yen Ghana fo ya na ye adwuma no e na mentiase no
I say the idea say example say obi direct you to do something now. You don't know the beginning of idea no because all catch us say to tokro one. Wakaka to be so say on fa bibi tali ha. It who tokro no obi di bibi abishim. Ti nipa ni nim tokro no ekwan fa so ye. We no so no oban ade wa no. Ono so nim ekwan tokro ni bae. Di okofa cement ni direct bae. Ono so nim ekwan tokro ni bae. Eduma ni egu krabata. But the way you start on no nim ya oye. Enti wo de yes o ya still bender modu we ni say onso twadua we twa ne size say watwa oni ma de cry de koye watwa eno anse watwa na fa ko wura ha na de wura ha unim de yeye ube hu an say adani bridge hu yes enti no nipa na o aka straight stadium onipa how do you go by because I know so directly mama mo ye no chemo we shia mo fa we shia we meet say we level say we say ano no chemo na mo ye timbo wan sisi wo hweta man me di yaw e wa abra bi hu say ye nya akonya kwa abuchi mem kusua de ye nya abrofo no kontena class ba kusua de but after school abrofo ni timi ye no ma bi yin timi nye bi enna ma bi hu say eno no nya ye de ye de ne de ye de no no ye de ne afuom nyuma no kwame oh yes ye de no no and ye timi ye nie ahoni ye power no entinka ye ba dwen spirit ne say timba no me na medua ye and timba minim de betimi aya ama it is obasa wo bepa ahona me no be ko terms no na me so de nyesika by amana ko say when they come for timba when they come for our gold when they come for our bauxite now they are doing us favor it's the price when they we also need something in return they see say in a favor a business into the Maya boarding. That is our problem. So we give them as sell more favor on the fear timber, on the fear congo, on more boy, on the mace, it's ID, Caribbean Yaji. By a copy from on my moon is a favor. So they will continue to rule us, to oppress us. A ho and a yakan they will continue to oppress us because you instead of saying back never implement it and was a hand develop through you count name building no you no more year juma but I was saying you question at time back near building bibi mistakes almost 33 baby no go through baby o omo ye ne kakra na ajigu na ese na bi fire re film omo dey correct no ma at the end of the day no ma be gina brand enti na broni eye phone na ahoma so odume bi ohun se da bi awose mesesem na odi po be si so se da bi po ne si so no awose mesesem na oyi po free so odume bi no se da bi awose mesesem na odi touch by no say o say system and de ay video bem video call abem AI na you use man about use that avenue AI when be say no say omo clone is omo clone nipa ni ho ni a clone no na o kasa ye bibia ti so ono a
ye da so te ha ye nim so ye ka o me enka chairman si ye koni ye kosua de a e wo se ye ba back chairman ye kosua de fra brofo no ho a ye pese ye ko ye nima e wo se ye ba back na de ya kosua fra mo nchan ye be implement o krom ya adia interchange ni ntimi nye bi bridges akese ni ntimi nye bi on o wa be bridge ni chairman sa brofo na ama kie bewu wo ho saa because kie de be yes ye kuntum ye ho saa ba broni But ba e nya covet bi mu Kwame, nkɔmɔ no ayɛ biribi a ɛwɔ hɔ o, because wohwɛ ɔwabe bridge yi a ɛyɛ mmorɔfo yi na ɛbɛyɛɛ. yes Wohwɛ ɛyɛ Sisa River na ɛyɛ Chinese fo yi a na ɛyɛɛ. no Atɔ nso deɛ no. yeah Sɛ wode w'ani ɛtotototo a na ɛkɔ akɔyɛ sɛ even Buankra Inland Port yi a yɛyi wobɛduru hɔ na mmorɔfo na egu hɔnom. sa pepepe sa netie Airport yi mmorɔfo yi a no correct Central Market mmorɔfo yi a no correct Kɔmfanɔkye maternity and baby unity mmorɔfo yi a no correct Seria Government Hospital ɛne Afari mmorɔfo yi a etie daabi o asɛm no sɛdeɛ ɛkɔ no me beginning deɛ na ho sɛ I don't buy into saa nɔma no a wɔkeka no but yɛka nokorɛ nso a saa ne terrain a nɔma no si ɛkɔ no ano no sa netie yes saa na netie teɛ chairman saa hwɛ wokɔ tech a ɛyɛ KNUST hospital na yɛsi no ɛyɛ aborɔfo na esi Consa ɛyɛ Italian yes company yes kwanza yes abrofuna chairman on say no bi oh dabi ɛwɔ also sɛ mo quotation bi ametaka say eye abrofun ti na before ti wiase also ametaka say saa asɛm yi deɛ woka akwa me benya asɛm o saa asɛm wota akeka saa asɛm yi a na mmerɛ bi woka saa asɛm ma papa bi frɛ me USD matem ana me se mesrɛ nyɛ me ne Kwame me de Kwame number ma ano afrɛ no number na ɛda screen ase no me hɔ na ɛba enti no sɛ bibi atemnide bi ɛba na mbɛdi matem ɛnyɛ me na meka saa asɛm no enti chairman tie eye abrofun ti na before ti wiase tie say ye ka say yi abrofo no ma firi abrabo ma on ye mo enti de sha you say nya abrofo yanke ni car enya abrofo yanke ni light enya abrofo yanke ni computer enya abrofo yanke ni phone but so o de no maka air condition enya abrofo hwe ene enoma abo ema it keeps us connecting. It keeps us knowing what is going on around the world. Before Intiano, or power more crowd a this is Siano. When you brought from no film, cry life in Gonya Binche. Life, I mean, we in Gonya Binche. Or Paonia brought and no man free a brabo. On to me, friend, and down for Nebusian for and no moncasa. Or Paonia brofo from one town to another town. It be taking me days. Paonia brofo no man free no man. Abofone mani to who? Oh. Ekotemrem. oh yes serious. Ye ekotemrem to who? Chairman, abrofo man no obi free man. Ne taking days and sani akobo abusuan for mani. Omo kwa na nipa ba kunko ti asa na make chairman omo ko ba mane a na nipa ba kunko
na ebon na ekwo because enwura no data se bo beti biawe. It take days. Yes, I have fire. Ya me person me tell say chairman. Yan boy yan home ni so. So mo dia koduru bia. Mo ma yan so yan start yenye bibi. Mi bu bibi yan nim tie o. Ba person me tell say ye betimi aye say de ye ebi mu pena. Ebi mo si ye bu yan wanim tie na. Say ye betimi aye mo ma yan hya ase na hwan na e hya ase. When is that chairman toothpick etwem. Toothpick edi yes. When is that etwem. Then I also. It's a new one biaba. Yes. I saw rubber sir. I know the lady be ashamed temu. I know meji anone fia. It would say lady was I know quite a kwame. Temtem. Emrofo no sha ase atwam abrotire atwam kura tete. So I say. Yeah, that's you use toothpick wa. Sa toothpick na that's use no ye. Ya wa chiro. Okay? Me call angusu. Bola e bono. Bola e bono. Set abro ni si training wa abro chiri no. Nya bi ne o na ha. Na ni fortunate ai. No mo computer kakra. Won na nya kwan akwa abro chimem. Ebo Chelsea ni bi, ebo United ni bi, ebo Madrid ni bi, na ebo Ghana ho. Se ka kotoko ne ha sa ho chairman. Enya football wa ha o. Ghana yenya football. On dey say ekwoso kotoko. Players no sugar mommy na ehwe wo mo. Na omo ko kotoko. Sugar mommy na ehwe wo mo. Omo ni ska. Omo ni ska. So what is say ya omo kotoko player bi Justice Blay. As a Rasta binana. And some are AP. Me say, I be before you intimi nya shi ma yemu. Now show your politicians. Me say na me call all angles. Show your politicians. O man ka say nim ni omo yo. Ya politicians no. Omo ni any Ghana. They just want to assume office. No ma be discount kakra no mo. Enti no Ghana yeni plan bia obi aba no apene dia feche no jako. Mene wo ka say President Mama say Crowflow Market 2026 beduni ayewi ye wa album. Some about thank you to Kumasi. Ka say no Crowflow Market PM or see about be Crowflow Market o de wa album. Omonye yenim ye wo chairman. Enti me no sa me ka sa ansem we aya na me pese me kire se abi before me de yenim ba for mo. Ana me pese eye wake up call. Ana pese me create awareness say wa wo to na obu afu no. Sa wo si e betimi aya da be na e start. Hwan na e start? E wo he fan. Ye betimi nye. Kwame. Adentina Ghana for nom dodo na nso timi tu kwan. Ekọ akwantuom. Eko school, area school, ene emrofu nyina timi ye adwuma ewo abrochire honom ene omu compete. Obu okra na omu head sa department no ema emrofu no kra hihwe omase. No cre. Enti no o can say na those people no most of them na no get offended. Yes. But I was you get offended, Chairman. You get offended. Say, on say, me say class 1. One jam to so class 1. Now that I want to with DHS. Exams in the bar so bet you It's those people no. If they want to prove me wronger, they should start something. Our Africa.
Okay? When you find yourself or when you mingle yourself our Western world, things run rosily because our guidance or guidelines or note or unim ya wo ya guide you. And now ye. So what say ubet on your own come to Africa. Kwame, Minye. onim say kuro bi te say UK. Omo wo na na me kan sa asem no na onte say Ghana ye be bi no say ya na ebebre. On say system no ho a ya create e de ato ho. Enti sabi mpreduasa say wagimi kura na be wura ma system no be reform o. Nice one. Enti no Nice one. obo say obu a yes Ghana no wabon oba abrotire bi an obin onima de twa wotwa wa pass awie school anya first class. Enso no wo school no owo Ghana no kura no na ohun no so. Obesan onim say omo wo ade bi omo friend no cross party agreement. Sanka Ghana MPP NDC sa parties no oma kan mo ho abom na oma sign sa agreement na to. Say ye be protect long term projects. Ebi a wo ba wa sha se ontimi nwie. Uja ho na okwa a emeye ka. Me so me ba wo sa meto aso ye be enter into that agreement to protect national projects. Okay. And so on say Ghana ye ni sa de ni bi wa. Nti sa project we a ye ka ho asem ni. O ma panyi ma ba na o say contractor wajiska no maba e be hwehwem. Ansa na mama wato aso a anka me sure say ya abandon project no. Because obeje contract na finisem e dey akoma ne party member or your contractor no ono nso adidi ho. Yes. Yes. Amen. Yes. Okay. Mame play voice note we. Em say opanyi bia send voice be braba man kan bia ye play ahwa na em say o kan send bebre yen sa yen tie. Hello, Hope TV. Hey, can you make an ama miracle? Kwame Jimmy ni bako onti Ghana ni bako. Mese me catch Kwame say onti Ghana and phone kakra. Why? Ghana the mofono ye no yebetimi aye. By betimi aye no ye di from our culture. Sebi me engineer nkofo nkofo ye metimi aye. Before me ye jumo before my Facebook or my way you Facebook me no sabi and na so kon sin broni enim nya assassin bibini dabi sabi me fa ono no Mr. Kwame na me fa broni a ono so wo England na se US ejina na yepe ebu okwa ono ni mama mre ebu ade eye nyoma papa sena kosi broni no o ti ase adia baso mo ni nya sasene ye na se mo ya ade sene ya na so betimi bibia intimi nye si isu a betimi hu na be se meka o ti ase se bi ye bo bia no ye computer ama no na so ye bo bia no obi ni ho a ye bibi ahye ni sase we nkwado nimwe usu ade na be hu ade na e hayen Ghana fo ni se ana se ade a my yanke and solve problems because so solve problem a problem no aba oho asana wetin solve what I say but because of the environment ni baby a obo ade de to ye wo ebibire mamu no volcano ini ho earthquake ini gade of ye enti ase ye nti eso mo fa kwan so a me fa so creative and kwan me fa so you mo betimi sustain within that environment you know
ama before or can say ya catch by in catch you man of money and with me by a priorities need different priorities need different but say cut two so the bruni any be in the same technology me sure say you beat me aye yen catch you sir why some number say me catch you no that's it Kwame, wasoma. Chama. Opinion some no kind. For a want of better word, you won't contradiction. For a want of better word, a contradiction. Chama, technical know-how. And on interest be unim nyansa asa wadwene wo fo. Opo wow or technical know-how ba ni nyansa wo fo. Hwe minimobi a o ma ni turntable DJ for you no mo bon. Sene na you. Begina him no bon. It will baffle your mind. Very great stuff no be put it. But se woman ni say ya catch was akwa we bit my adwuma be ka se dey. What ye why obeka so nim nyansa. Nyansa no nim awo dey o see keeping no elesi no ho elugu. Onim nyansa on that. But that table is what ye o the man of all technical know how the way it is. So abrofo no enu kresi yo no kwatena ase ya tu enu made o. But technical know how. That is our problem. As to make us say we are good at few and poor memorizing something. Ujana oba ka blofo but implementation ontiminye. That is our problem. And chama some American say or see a bit one mistake on say chama. Oh, guy, not Leonardo Yamaka Nasem Bunsu, Nim Game Bon. Adia Otini is over catchers who bit fashion. Befagana, team away from their show. Of a sort, I say, Adia will name you on my own family. So I didn't see any. I not tell I say to me. So be a becker said, and I can't bit my. Okay, you bet I been your chassis. Yes, I see a free. Why nay? Yentimine. Last because I say, so being probably technical know how now. Not until black soil you so. No ni Ghana, no ni Africa. Great stuff now also move to my Opa on Ghana. So Ghana side doing so going to me. Okwa on Bushia. Yafa no 10. Omo masua no ma wa abuchiri no. Omo pa. Omo mra Ghana. I'm daring them. Na no ma kese no mo yo no. Omo maybe wa na wonto en. Omo ntibinye. Are. Yes. The entire tesa ni say. Chama. Se wonim fufuo wo na wo fufuo techniques a. Na se wo se wa wo fufuo ne ba wo fi na waka. Enye fufuo na yinim na. Agise unya wadru na dwa we no no awo ni na ye nim se fufuo ana ta me boa Yeah. Nti ekwan na abrofo no ifa so yo mo no ana ana woni mo hwe na akọ na ma poni ya kire wo no I'm daring them says muso muna omo komra na meship obi entimi omo se to mo sua bi obi komra na me lupi abro kan obi entimi ye me mesi so so wasua na wahuna braga na be fon obi entimi ye asabo kan me mesi me de obi atama Wa ma asem no kra. me de obi Abomi pusa. yes just bet
your opinion ka opa on ka say me book Ghana for any tia any bibi for any tia omo nsesa mo bra Africa boni bia kan ho what krom ntimi nye what Wait a sec, yeah, car construction. na go bia kasa Yeah, car construction. Asem, ombetimi aye. Oni mro okay omusi obetimi abesi bi. okay nice Ah, one obetimi abesi bi. Enya wo chasem. construction chairman construction that's but no kasa interchange me there Ghana for your contractors interchange so for like you know omama Ghana ni to aso ontimi anake obi na sha ase mitimi to aso omo pa ye ni baby ni afa Ghana contractors nya so mo interchange mo ntimi Ombetimi aye na ebia me enya wo say fe. Ombetimi aye na ebia fe na enya wo fe. me benefit chama me benefit me say omo ntimi nye Ah, sese. Ombetimi aye. chama me sa asem we American the point ni say ya anje antum say ye stage ni na ye fi stage ko stage 2 a ye ntimi enu tira me de apostle ko Joseph say ontimi nye me say ontimi nye ka sha chama uni mama ya steady me ka tro bi apostle ko Joseph ka no e ba ya mo hwe mi closely magazine for ni timi bi tell your body around BB na o te bi esi ya filter uni se bi ya filter so so you be issue apostle ko filter pro ontimi nye Apostle, ode yo yate. Apostle da was what. Tamare, me pese yeti ase se ye stage ni ye stage we. Mama ye nsua na ye nkọ yenim. Ye nti ase sa. Say ye what this stage. Ye be de nye fia akwa. Ye build ni kakra. Hwe, tama abofo no mo fa no matototo. Ebi iwu, ebi fa yare efrim, ebi yese ansa no matima build ade ba akọ. Ansa no matima build bibi. Take years. Then they build from there. Tell them the mobile phone here example, right? Chama yeah car for front. Not glass new. In so na boom no say you build the glass. On say, omo build you omo. Omo ya grass be mo. On omo say, e mo hye. Na omo build there. Na seat belt ni mo. E kuma na mo so the main can say I am finished product they are doing. Yentimi, I just say free baby. Ni mistakes, ni yesi, ni collection, ni kakraka, ni do baby. And your friends are baby. Yanda na ye. Ni abrofo na ye no, and ye repair. Na repair no. So uti anye ye taman. Na go do wrong person sema. Also light abon say wipe you. So and yes, answer sa komo we ba bia na mano e de ndende aya na eye me ya se you go school omusua no mte bi na yesu is that it has been years you me nya hwe ma ye ho ba wo ka onua bibini ba gi atom na ya sha ase afiri baby no o ti e betimi aye o ka chi ne se enya ba ya nso a o jani akote minim se nipa bebre adwa said it doesn't make sense. But the way John friend said, speak I hear maybe a continue. And so go. What now to me and who job Say on the and foot. I'm kind. Okay. Time I On the foot. If you are no on your toothpick, but or your contractor or your bridges or your interchanges or now on the company our brutra or no one any day or day
interchanges ni overpasses wɔ abrokyire saa nipa no ɔde ne Ɔmo company mmra. ni ba ha so obetumi ayɛ Omumra. ala ɔmo mmra na ayɛ Matia to me so omumra. Onim. Tawo de ja oma. Onim se oba ontimi nye. ala Ontimi nye. Asem ni nyina no no. He? Ye we ni nyina no. E abofo na guide wo mo. Ontimi nye. Ontimi o. Tawa. Allege. Apostle Safoba. Yes, family you use no. ɛsɛ dɛ Yes, wrangler. Ne bani use wrangler. ne papa na yɛ ana That wrangler ne papa ne. ebia Ghana Wrangler Za. Yati. O de mununu mo na mo nsere. Wakwame like joke like agwana adiana areho me dey amareho enkomo yi eba say me dwendwen project bebre amenini ma enye before na ye ya ama entra ma ye di ama wa wo kasa gume so saa no ma ye mre yeah ma ye mre because Sa na me so ya me di areho. Sa ya me so me di areho. me ka me hwe nsema wo kan kan nyina baby no kure bi baby Me see TV game. Crying to me TV game. Yenti nye. Kwame onim se we your contractor wa broche na ba Ghana na wo koye new site na uhu buildings no wa utimi dwa menimo panyini wa ka kire me se the Ghana for si ye omo roofing e bo omo yi chese ye nya de se de si ye na madam fu bi ye adwuma wo concert na o se na o ye site engineer ho na omo ye adwuma wo campus e tech wonom omo sisi hostels hwe na broni ni ba na o de spirit level ne to ho na say achia keto bi age se mububu na mo san bo e no foforo Cause oni ni oye ti na m say na mo san wa plaster na wa o se hwe o de to ho na achia keto bi kura mo be no foforo e wo se eye straight na omu wie na wo fa angle bia te se nam say ajo broni ba nye bibini na wa ankasa ukọ han dan a wo de hwe dan na adam no temo se dan we se fiero an ankasa na CEO se odwuma won te ase oh weni ye no akwe membisa start ase and chama e was say ye boy home so I'm daring people and yes I'm daring them to disgrace. I'm daring them for us to build ourselves. That is my ulterior motive. I am the yes and I say we need to wake up, like we need to stand up. Was ye BB? Said ye, I be more for say ye bit my own. So will be a castle say, and yes, I'll bluff in Yansa saying. And sometimes in Yan sound. Nyansa ye Ghana for you be. Ye Nyansa pa. Nyansa de ye will be papa. But sad ye nyansa. Ada ni nyansa. Ye nyansa, but sad for ye ni nyansa. So se Ghana for ye me mobile phone ye nyansa, but ye ni mobile phone nyansa. So ye nye TV ye nyansa, but ye ni TV nyansa.
I don't know. So that's it. Said ya bufuni ni nyansa. Yensu nyansa ampa. Yensu nyansa. Ba nya sa nyansa ni bi yo. Kwame, yemfansia pacho yempon. Said the same corner or the intraso. It's an yami adoma beto aso. All right. It's you better be phone na ase. So Ghana ya cheme. Aha, se oni bi obetimi aye nso anu alenke me. Na wa ya me ahwe. Eti anu me TV Ghana sika review. Sana etie etoda ye ho aduro. Wa bra aduro na ye no. Tama aso ora ho pa. Eme ya bebre say as oman a ye ni abre a ye pese ye na okeka fa ye politician ne tese ma ho say kro na atim no. Ba biasi. Kwame. Do da busa ye bedo obi biase na ye di esi a o te champion chapan. As usual odi animu chezemu ene ye ba ye makru ono a ye kosu nyina abrena nyina no o my the serious update efa ye project awodo a ye kosu kru ase menso ye fe me Kwame Mario abro so maybe jumdi uchame ema bibia akoyi o chenya mbo e besan so aba na di obi e di aba betu bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basronko di ba Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenjumedi etitiri pa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpuntu nyuma ahodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumedi ni sifa ko. Na afei so akwan ne miai wodo a atete apansam so no ye kotwa se ne be ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakwa ye wonom e wo ho ne nso mmoa dwumedie foforo a ye san di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi edi yi etumpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti memma wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne be ya wo message